respected chairman, pastor, aro yate kiman chun aina je, pishi khushi pai je, aro mola respect janai dia je. Mola nam do het wang aje, uting bosti ba aje. Itu aji mo yate utha do isu morom berapa China na utho para aje. Yate kiman chun aina aje, pishi khushi pai je. Mon ina hatsa nawa gire Saturday 10 day mon family mon fasting luise. Ina loa do apa ekta ba moge koise fasting lobe amni nimide. Ina go aba mon family mon Saturday 10 day fasting luise. Ina fasting lobby na moi gani lobby gwan na moi pachi je Sunday de na hoje je mon itu gani moi issue de bisi thanks die ija ina Sunday morning de mon do Saturday Sunday mon na prayer na luina fasting kan na luina mon khushi ba humai je ina homa dem de Pai, moila best friend, Pai, Pango, mo junbi eklo thagise, taibi moilo te inai thagise, ek hafta nisna mola khode buina, khabi jate kaina, class be tate bra jaina, na thagise. To ina hobo to ki janis. Ulibi ija Sunday morning de na utha dem de mathina girna paise to papa mojun do uthi je papa to niche phale thagi je moi do pani rasta bonaol nimide parwar utaul ina uthi je ina papa mojun alag papa niche de thagi je moi opore thagi je etu time de khor papa ma phai kan sob loi je loi jana paise etu ro moi namina sai je Tutur de moige hat tikise Helena. Moi itu pajaule chawo na. Jaise osare be itu hat to phaila hoina paise. Aro osore ma bi paise. Othaule bi parana moi iko grow parana. Othaule try gorle be othaw parana. Ina moi othaul na para dem de kunyak ko kai phai apu apa sob jama hoina moila ma baba phai idu kanla ter pori othaule aro dide iduan man kiman jun victim dagi je iduan othaule sob jun a iduan sob te bishi khushi bala kotha jana die je aro Moi bishi khushi pawa to idia district administration baluina KO KNSK KSU 11 ward president aros public kan now na 42 Assam rifle aro SDRF kan aro KPCM kan aro bishi thagyo moi mention nagura do holibe mention nagurna thagilebe yana babe Kiman chun aina monte help kurje bishi khushi baje aro last day moi kole mon jado ida moi ekla chari dije kunbin nai idu nimide moi ge prayer de madat kurina moi ge saya de takot diole timak debi takot diole amnian sob moi ge prayer de madat kuribuna tu janai dia thank you